purge, sanctioned by the Philippine government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. Home quarantine, distansya lang kita tanan para kita matalwas. Home quarantine, stay put lang kita di dabalay ay pag ginawas. Home quarantine, partisipar kita tanan para kita matalwas. Home quarantine, stay put lang kita di dabalay ay pag ginawas. Hindi ka ngang inididahan Marso 21, tigdan nalanalisang panik baying mga tao. Hinay-hinay na suspindidoan mga trabaho. Stay home habalay grabe nakakapanibago. Kada pagmamata kabugtuan dayon nitong sabit. Okay na inikontra kita magkasakit. Nakakapanibago sirkulo akinabuhi. Katalwasan ka Korean san no ba makakabawi? Mga tao na angay good naton pasalamatan. Trabaho hospital frontliners sa kakarsadahan. Sanglit hangyok ko lahat iyo mga kasangkayan. Stay home lang kita tanan para tat katalwasan. Home quarantine, distansya lang kita tanan para kita matalwas. Home quarantine, stay put lang kita di dabalay ay pag ginawas. Home quarantine, partisipar kita tanan para kita matalwas. Home quarantine, stay put lang kita di dabalay ay pag ginawas. Dirila haro mamay tat ginaatubang masakit. Distansya laanay kita ayaw laanay. Pag sinabi kong magawas at balay, pagsulot permihin mas permanente it buhatahi mo ang daily task. Sunod kita't balaod para't resulta ayos. Iban-iba ni paglinakat bangin magka-virus. Ayaw pag pinasaway ngan sunod kitang tanan. Stay home lang kitang tanan para katalwasan. Angay good naton pasalamatan. Trabaho hospital frontliners sa kakarsadahan. Sanglit hangyok ko lahat iyo mga kasangkayan. Stay home lang kita tanan para tat katalwasan. Home quarantine, distansya lang kita tanan para kita matalwas. Home quarantine, stay put lang kita di dabalay ay pag ginawas. Home quarantine, partisipar kita tanan para kita matalwas. Home quarantine, stay put lang kita di dabalay ay pag ginawas. You're now free to change your